namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Benny Mayengani the President album, of course, year 2023. Yeah, so of course, 22 October, I'm account ya Benny Mayengani the President. As you can see, don't scroll on if you poster an official cover ya album ya yona. However, it's very important to know the one cover circulating association by ya real or so it was a fake vision. So your official say la President Mayengani, of course, in Africa it's like Evana Benny Mayengani severe yo. Nga mahleketa risimleriwa hi leri a ri yimbeleriwa loko va ri karhi va amukela mati ya Benny President. So the tlhevekela yin'wana clip yi nga na risimu leriwa, of course, amakumu. Yeah, so loko hi fika hi pfula this cover, as you can see, wa swona ku tsala ku Benny Mayengani, ku tsala ku vana va nhova. So obviously title track ya album ya Benny President i vana va nhova. Hi swo sweswo i vana va nhova. So loko hi langutisa art leyi yi vhete yi ni vuyisela Malambani, ni ta vekela Malambani side by side. As you can see, yi ya nyimpini, mi rhanga phanda loko yi ze yi ndla so yi va yi kha yi ya nyimpini. So clearly ku hi side ra President Mayengani hi nga zangi ya hala na hala yi zama ku vula ku this album swi loko yi nga va yi ri ka level ya Malambani. Ni sure yo approach ya ku leyi tisaka murhanga phanda this time around na ku twisisa ku this time around yi vele na va Dr. Josh Rimane na Sivera Press Rangani. So ha swi tiva ku President Mayengani sweswi swa ti-mastering va kona vanhu lava nga dilaka na swona hi ku i swilo leswi a swi xota ntsena ku hlavuxa chaya. Guys, ha hlavuxa chaya this year vo tala ni ta mi swona ku xi improve wrong xi chayensi se leswi ka ti-track to tala xi nga kona mi swi twini n'wina ku xi bini swinene. So ku tiwa nyimpini kahle this time around. So as already stated ka yin'wana ti-vlogs a ni mi kombiseni ku ni chetiweni ku beef yi ta va yi ri kona ka this album. So hopefully murhanga phanda yi nge yi cancel that beef ku yini hi lava swona. So loko na mi nga zama subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe because the following video obviously hi ta kha hi hlaya track list in relation to this album hi vana va Benny Mayengani.